inshuti za Rwanda 24 mwiriwe neza, dukomeje kubasuhuza aho muri hose, tubifuriza kumererwa neza kandi tubifuriza kugira amahirwe mu byo murimo byose. Abari mu Rwanda mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye z'igihugu, turabashuhuje. Abari mu bihugu duturanye duhana imbibi, Burundi, Tanzania, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese turabashuhuje, ndetse no mu bindi bihugu byose bya Afurika tubashuhuje, tubaha ikaze kuri iki gitangazamakuru. Wowe rero ugeze bwa mbere kuri Rwanda 24, kora subscribe ndetse ukore no kunzogera kugira ngo amakuru yose azajya atambuka hano ujye uhita uyabona. Abari mu bindi bihugu, i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia no ku migabane itandukanye yose turashuhuje, tubaha ikaze kuri igitangazamakuru cyanyu. Ese Marburg yaba yageze mu mashuri? Iki nicyo kibazo turi kwibaza muri aka kanya, kubera ko aka kanya hasohotse itangazo rya Minisiteri y'Uburezi rivuga yuko ikumiriye abantu bose basura abana ku mashuri, cyangwa se kwaba ari uburyo bwo kwirinda. Aha none umuntu yakomeza akibaza ati ese ko ndeba ubuyobozi buri kugenda bufunga ibikorwa bimwe bimwe buhoro buhoro, aho ntihaba hari amakuru azwi n'abayobozi gusa badashaka gutangariza abantu kugira ngo badakuka umutima? Hambere aha nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ingamba ku barwayi, ku bitaro ndetse n'ababasura. None aka kanya Minisiteri y'Uburezi itangaje izindi ngamba ku bijyanye no gusura abanyeshuri. Mbere gato hari hatangajwe izindi ngamba zatangajwe ariko zo na Ambasade ya Amerika ivuga yuko abakozi bayo bagomba gukorera mu rugo. Ibi rero akenshi na kenshi bishobora gutera impungenge abantu, bibaza bati ko tureba ibikorwa bari kugenda bashyiraho gahunda zitandukanye zikumira abantu kwegerana n'abandi, aho iki cyorezo cyaba cyakarije umurego. Aha rero tugiye kureba ingamba nshya Minisiteri y'Uburezi yasizeho mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu buryo bwo gukumira iki cyorezo cya Marburg. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Mombasa. Kigali ku itariki 2 Ukwakira 2024. Hashingiwe ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima ku bijyanye n'ikwirakwizwa ry'uburwayi buterwa na virusi ya Marburg mu Rwanda, Minisiteri y'Uburezi isizeho amabwiriza azakurikizwa mu mashuri yose kugeza igihe Minisiteri y'Ubuzima izatangira andi mashya. Abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarimu barasabwa kugenzura niba nta munyeshuri ufite ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg, harimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya ndetse no gucibwamo no kuruka. Kwihutira kohereza umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso kwa muganga. Gushishikariza abanyeshuri kwita ku isuku bakaraba intoki kenshi. Kubuza abanyeshuri gutizanya imyenda n'ibindi bikoresho. Guhumuriza abanyeshuri ntibakuke umutima ahubwo bagakurikiza ingamba zose. Ababyeyi barasabwa kwirinda kohereza ku ishuri umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso bya Marburg byavuzwe haruguru. Kwihutira kugeza umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso kwa muganga kandi agasubira ishuri ari uko abaganga bamusezereye yakize. Abanyeshuri barasabwa gukurikiza amabwiriza ajyanye no kurwanya indwara ikwirakwizwa y'uburwayi buterwa na virusi ya Marburg. Icyitonderwa hagamijwe kwirinda kwegerana cyane, Minisiteri y'Uburezi iramenyesha ababyeyi ko igikorwa cyo gusura abanyeshuri biga barara mu mashuri gisanzwe gikorwa buri kwezi kibaye gihagaze, kikazasubukurwa nyuma y'igenzura rizakorwa na Mineduc, Minisiteri y'Uburezi nyine ifatanyije n'inzego z'ubuzima. Igihe hari ibikoresho byihutirwa umunyeshuri akeneye, umubyeyi akorana n'ubuyobozi bw'ishuri akabyohereza akoresheje ubundi buryo harimo n'ikoranabuhanga aho bishoboka. Ku bindi bisobanuro hamagara umurongo wa telefone wa RBC 114. Bikorewe i Kigali ku itariki 2 Ukwakira 2024, Minisiteri y'Uburezi.
ngira ngo rero mwumvise amabwiriza mashya asohotse aka kanya, asohowe na Minisiteri y'Uburezi. Byanga byakunda ntago basohora amabwiriza nk'aya ngaya batabonye yuko iyi ndwara ya Marburg yaba ishobora kuba yatatse n'abanyeshuri. Iki cyorezo rero niba cyageze mu banyeshuri bishobora gukara cyane, kubera yuko burya abanyeshuri kwirinda nabyo akenshi na kenshi biba bigoranye, kubera kwegerana, kubera amashuri uburyo tuyazi, uburyo amashuri bigamo bacucitse. Murabizi mbese ukuntu byagenze muri COVID-19 ko hagaragaweho kwihutirwa kubaka andi mashuri mashyashya kugira ngo abanyeshuri be kujya begerana, kandi ndazi neza ko n'ubundi iki kibazo kitakemutse burundu. Nuko rero izi ngamba muzikurikize, abakora mu burezi izi ngamba muzigire izanyu, ndetse n'ababyeyi, ndetse namwe banyeshuri izi ngamba muzigire izanyu kugira ngo iki cyorezo tugihashye burundu. Murakoze rero gukurikirana aya makuru agezweho muri aka kanya, kandi muyasangize bagenzi banyu. Ndagukangurira kuba wakora subscribe, ukakanda like, ukaduha na comment, ndetse ukanakora share aya makuru ukayageza ku bandi batandukanye. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Mombasa. Bye bye.